Yethi ke mfethu. Yeah mfethu. Awusho bafo. Kwagcina kwenzakaleni ngale story sakho sakaMasha. Mana mfethu, usho siphi istory? Ngisho lesisenkabi mfethu. Kwenzakalani awuchaza. Mfethu. Yabona baqinisile abantu uma bethi ungabuka ulingu uyolala kantombazane. Yeah. Yabona mfethu ngahlangana nentombazane eThekwini yabo. Yeah. Kusho ukuthi ngiyisheleke le ntombi yabo. Inhle mfethu yabo, so nami uma ngiyibuka nje ngabona ukuthi yabona ke la ngabe ngishayile uma ngangiqoma le ntombazane. Kusho ukuthi mfethu inginikeza ama-phone number ithi ihlala kaMasha hostel. Yeah. Yabo. Inginikeza ama-phone number sixhumane efonini ngiyifonele igcina ingiqoma yabo. Ke zihamba insuku ngoba ngicabanga ukuthi sathanda namfethu isikhathi esingango 3 weeks. Lapho nasenibonana insuku engaka. Sasilokhu sibonana eTown yabo. Siloku nje njalo uma kuyi weekend ngoba ngangisebenza efemini la kaBester. Sasibonana eTown uma kuyi weekend yabo. Ana ngabe mawusho ngoba uthi intombi yenkabi le. Yayingakutsheli insonke lesikhathi nithandana. Mana ngiyeza lapha ayingitsheli. Ayingitsheli lalela ke. Kube ukuthi sihlele ke manje ukuthi sibonane yabo. Inkinga yami asikwazi ukubonana la engihlala khona ngoba la engihlala khona ngihlala no cousin ngichophile cousin wami yabo. Yeah. So angikwazi ukuthi ngilethe umuntu ngisasaba yabo. Ngoba nami ngangisasanda kufika eThekwini. Ngikutshela ukuthi ke sihlele ukubonana ngikhulume ngiyitshele ngiyibekele istory ukuthi angikwazi ukuthi ifike la kumina. Mhlambe singabhuka or kanjani. Ithi hayi asinaze simoshe imali sibhuke angifike khona lapha kaMasha yabo. Inayo indlu yona. Ke ngikhululeke ke nami lufike usuku mfethu kwaku Friday ntambama. Ke lofika usuku ngibele ngithi Bridge City to kaMasha yabo. Ngithi uma ngifika lapha ifike inomjondolo nje oyiroom eyodwa yabo. Ke ngingene ngihlale phansi ngenzele ngilungisele ukudla ilungise yonke into. Kufike ke manje kushaye o8 kushaya o9 kube isikhathi sokulala. Ke ithi isageza. Yathi mfe igeze ngihleli ke mina la ngizicofela ifoni yabo. Isageza la endlini. Yathi iqeda kugeza mfethu seyigcoba kwakhala inokho eminyango. Uma kukhala inokho ngithuke kancane ngishaya uvalo mfethu kodwa yona ingethuki ithi mhlambe uZanele wakamakhelwane ngisho ukuthi khona umngani wayo uZanele omakhelwane. Ithi akaze ufunani uZanele yabo. Ithi ubani? Kuphendula izwi lendoda. Lusho uvalo la kumina. Kodwa mhlambe ngibuye ngizitshela ukuthi hayi omunye umakhelwane wami. Ngibuke yona le ntombazane ngibona ukuthi hayi manje kushubile la ngoba njengeyigcoba yaye ukugcoba yehla yenyuka endlini
ngabona ngazi ukuthi kukhona into eyifunayo waphithizela hayibo ngabona ukuthi hey lana kubhedile la yabo ayi mana-ke wena TK lapho kuleso sikhathi uhlele embhedeni usuhlubule noma akahlubule ngenhla hayi mfethu angihlalanga embhedeni ngangihlele kusofo oseduze lapha yabo ngilinda ukuthi uma iqeda ke ukulokhu ukugcoba singeneke embhedeni yabo ngoba yayisake yathi ayisageza yageza yaqeda wasekhala le nokhi hayi ngitshela ukuthi ngabona ukuthi yabona-ke lana kubhedile ndilana anginamawindi kulo mjondolo wakho kwangena amawindi and ngiyayazi-ke leya mjondolo mfethu ishaya hey ngikutshela ukuthi mfethu yehla yenyuka endlini yathi nangu usanele yathi usanele igama lo yathi usanele lo nxa usanele wakabani yathi usanele lo khibu usanele wakabani hayi umuntu wami yabona yathi uma yithi umuntu wayo ungabona ukuthi ayikushubile yabo hayi ngithe hayi ngibuye ngezinike isibindi ngithi hayi vula yabo hey ngime ngenyawo ngilindele noma yini ukuthi hala noma sengenzeka noma yini yabo hayi avule wathi uma ivula yangena lensizwa yinde yondlekile nje yangena into engayibona mfethu ispam yayisiphethe ngesandla ngoba phela yabona ukuthi idelay yakho ukuvula yabe yezwa nabantu abakhulumayo la ngaphakathi ukuthi babili kusho ukuthi aseseyisola ukuthi khona okukwenzakala la ngaphakathi hey yangena lensizwe igqoke iskibhe ilo ivest emhlophe nejacket yeleda nebhlukwe lojini elimnyama ay yangena ngathi uma ngithi ngiyaphuma yathi hey hlala phansi ndoda ay ngokubona kwami isibhame hayi ngahlala phansi yathi akalethe ukhiye wayinika ukhiye yakhiye emnyama manje ngiyena bathathu la sibathathu manje endlini yathi uma ikhiye emnyango yabe seyithi icela intombazane le uzinhle yathi wawuzinhle igama layo le ntombazane yabe seyithi Zinhle ngicela ungenzele amanzi ungibekele amanzi laphana ngithi ukusule ugeza inyawo ay awabeka amanzi ayiniki igeza inyawo ngithi sorry bhuti ngisacela ukuhamba ithi lensizwa ndoda uhlalaphi ngithi ngihlala eNanda ithi hayi ngeke uhambe ngalesikhathi kude eNanda unemoto ngithi hayi ngiyoki ithaphelile amathekisi aphelile amathekisi lala uzohamba kusasa mhlambe yathi amagama eyowasho yathi lala mhlambe uzohamba kusasa uma usaphila hayi uyabona komamathu mayisho njalo ngagwenya into engekho ngagwenya umoya ujuluka lapho hey ndoda ngagwenya umoya ngezwa lishaka kancane uyabona uvalo lushayela uthi ge ay yathi uma iqeda ukugeza wayenzela ukudla yathi akenzele nami ukudla ngathi mina hayi sengidlile yathi angikubonanga ukudla idla ndoda ukuze
ungathi ngikurobhile ulwe kahle sowudlile yabo ukwazi ukufa sowudlile uma ukuthi uyafa manje lesibhamu lesi isibekephi kuleso sikhathi mfethu yasibeka eduze kwelinye itafula elisethi usengombhede ngoba yona yangena yahlala embhedeni yabe seyibeka isibhamu lapha wayilethela amanzi after lokho yadla yabe siyathi akangenzela ukudla wanginikeza ukudla isandwich eneqanda nerama ngikutshela ukuthi kwakungehli kwangazi ukuthi isinkwa sisodwa mana ikhona into yokwehlisa akunikwa nje amanzi la wanginikeza kwangekho kwakuphuza uyabona kwakuphuza yona itiye lelo ngalizwe ngazi ukuthi angazi noma alinashukela la manzi yini kodwa kwangehli ngangiloko ngizama ngalo ngizwe ukuthi wayilokudla akuvumi kwakwehla uyabona into ihlafuna umphela uze ukuthi kodwa ayivumi ukwehla la emphinjeni ngikutshela ukuthi iqede mfethu iqede ukulo ukudla siqede ibese seyikhiphe ummese iubeke lapha yabo ikhiphe ummese ubeke lapha bese ikhumula isale ngetrunk ingene ngubeni ithi ayisekuyalalwa manje yabo ibese ithi inginikeze ingubo ingiphosela ingubo eyi1 ithi ndlala lapho phasi uzolala lapho phasi ngilale mfethu lapha singihlale ibese ithi uzindle abangene embedeni bangene embedeni ngitshela ukuthi mfethu benza into zabantu abadala benza lento kwangazi ukuthi uyabukisa lo mlisa lapho hle ngoba ngeke ulale ngihleli mfethu ungalala kanjani ulibona ithuna ngikutshela ukuthi ngahlala mfethu benza isikhathi eside ngithi laphela i-hour baqeda balala bangena balala ngabona ukuthi hayi bathi uma beqeda lapho wabe sethi wakhomba ummese omkhulu nje nalesibhamu wathi uzokhetha ke ndoda ukuthi uthatha kuphi lapho mawukuthi ufuna ukulwa uzozikhethela ke kulapho ukuthi uthatha kuphi yabe seyilala le ndoda mana lapho mayilala le ndoda ukhiye iubekephi ukhiye phela mfethu angazi noma ngoba ngagcina usebhlukweni kodwa kwangekho ukuthatha ama-chance ngoba ngabona mfethu ukugcaba kwayo ngabona nentambo enebhodlela eyifakile ukuthi yabonakele inkabi ke le ngingawathatha ama-chance futhi inesithunzi le ndoda ngingayibona ingene inesithunzi ngingawathelizama ukuthatha ama-chance ngabe kuwukufa kwami ngathi hayi ngcono ikati lifana gwebhile ngcono ngingabi ikati ngife nje ngingenzanga lutho ushuthi usugivaphile asisengivapile mfethu ngase sengizitshelile sengisho sengithi hey umuntu wafele emanyaleni hayi kulalwe mfethu ngitshela ukuthi kulalwe balale ngahlala zathi uma zila ko4 ngaqala ngacabanga ngathi ngibavuse ngicela ukuhamba ngahlala 30 minutes zathi past 4 ngakhuluma ngazama ukuyivusa kaBhuti ngisacela ukuhamba manje sekubhuti manje
yabheka isikhathi le ndoda yabe seyithi hayi kusa early manje ngathi hayi bhuti ngiyavuka kusasa noma kuyi weekend yokushaya i-overtime ngiyemsebenzini. Yathi yona hayi ngeke kuhambe ungagezanga thela amanzi abandayo lapha ugeze. Hayi mfethu ngasula ubuso ngathi ukuthi kancane ngasula ubuso ngasula amakhwapha ngasula le ndawo lezi eziba nephunga ngasagcoba ngathi hayi sengiqedile. Yathi hayi uqedile unesho ngathi hayi ngiqedile. Manake lana wena ngoba ugeza usula ngani la ekhaya ngoba phela kuyinto kwakho la. Hayi ngangizilungiselele ngangiphethe ithawula lokugeza ngilungiselele ukuzolala ngangizolala phela. Hayi ngisule ngiqede ngayitshela ukuthi hayi ngiqedile. Yathi le ndoda lalela bongabakini ube nenhlanhla ngoba ufike ngingekho emudini yokuthi ngingabulala umuntu. Yasho yovula eminyango ngaphuma mfethu ngachushalaza khona abantu khona babehamba vele emgaqweni noma kwakuyi weekend babe khona abambalwa ama-security amanye kwama-security aye emsebenzini. Ngahamba mfethu ngahambisana nomunye umfowethu oyi-security owayeza ngala ePhoenix. Ngahambisana naye-ke ngambuza ukuthi uyaphi kwathi uye ePhoenix. Athi hayi uhamba ngenyawo sawokha ngobani ngicabanga ukuthi le ndoda mhlambe yenzela ukuthi izophinda iqhamuke ngalena izongishayela esigangeni ukuze kungaboni umuntu ungabikho ufakazi. Ngahamba ngisaba-ke mfethu kodwa ngaze ngazofika la ngithe uma kufika la ePhoenix ngishintsha ngayithi ngayikhomba inanda. Yabona kube akuyimina mfowethu sengiphuma lapha angihamba ngo-180 ngiyakutshela. Ngikutshela ukuthi mfethu ngathi sengibona ukuthi sengiselokishini-ke manje kwayila khona ukuphefumula ngasho ngathi ngasinda emlomeni wengwenya. Ngathi uma ngifika endlini ngafika ngaguqa phasi ngedolo ngathandaza ngabonga ngathi ngiyabonga uNkulunkulu nabakithi. Hayi ngasho ngathi uyabona-ke ngathi uma ngisuka lapho uma ngiqeda lapho ngathatha ifoni yami ngabhlokha ifoni number yale ntokazi Zinhle ngavala yonke ngadelitha yonke into ngamgcina lapho. Yabona mfowethu kodwa kuyasiza kwesinye isikhathi ukuthi udlule imini ey'kanje ukuze uzokwazi nangelinye ilanga ukuthi awuye endlini yentombazana. Yanginika isifundo lonto leyo mfethu, iyona eyanginikeza isifundo sokuthi ungabokulinge uthembe umuntu wesifazane ethi woza endlini yakhe uhlala yedwa. Hey hayi kungcono mfethu ngoba nakho usaphila konke right. Hayi wathi nje wafa. Hayi yabona lapha hayi waphelile ngami.